bakhaleni penalty beOrlando Pirates uthi noMpemba Chesa ngadala esandleni nansi TLP iyayikhela ke manje ifuna ukushaya Khalakatha no yale mpahla wasa wathuma izandla wathuma ihlombe 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 TLP Mpokazi engaphandle kwebhokisi wathumela uTLP uthi kade ngikha ngemuva kulokhu ngikha ngaphambili yakha kwakheka iTLP bayakuthanda ke lokho abalandeli beOrlando Pirates azikamakepro umhlaba basibona ubhekisa phezulu bathi fasa phakani yafasa ndoda emnyama wena wayi-Afrika wena kanye ziphila abanye basayibheka phezulu esibhakabhakeni ikha ngemuva ikhe ngaphambili ikha ngemuva ikhe ngaphambili ikha ngemuva ikhe ngaphambili yahle emnyama 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 TLP Mpokazi uyiwinele yena leliya bhola bamphelezela uMpokazi bamphathela ikhwama ubungaze ufunga ukuthi uyahluhluka ekhaya kubo bawumfaka etekisini yadlala iTV.